Namaskar pini bertarjik tha pini prime time news than mang pini monitoran pi. Aprang si bertang ton pen cepajur midam de aprang bertang kumpi arjik tha. Dipu along ke do Arboretum Art and Craft Center along ke Jengsi BJP Kisan Marcha klaim bangamai kangni. Hanjang lang solong song Karbi Anglong indefinite economic blockage against Nagaland ke Pado. Dorbagori constituency diplo aroyalong kikimadolong ke sayoy. Bertang kumpiar jupulang jala pit putat bertang tan pen cepajar midam senang. Hampangasong song Karbi Anglong cepatir piponsi economic blockage against Nagaland kachasong pangcheng pontanglo. Pai kuni di pai kwe troksi arni pen arni hot hepin Karbi Anglong indefinite economic blockage Nagaland kangkirase pangcheng ponlo. Bokajan police station angkang AH1 NH39 atuwa hanjang langsung tuwa keton kachikogalong lapen dilai NH36 atuwa indefinite economic blockage tuwa rangka ponjiblo bangso saya long Karbi Anglong along hampang Karbi asong pen kachisong nangkok kopia te lage Nagaland sorkar tumpen Karbi Anglong asam along Rilan arong daldali forest along long lea patake klem aputak pusi pachini pon lasenon prabjin pen cancel online jinjong si cancel une pulotang te hampang asong song Karbi lage KSA KSYC UK KAWJF KUYA HPYA, UKAWA, KYJ, KFA, XUPDS, AJYCT, AASA, ADSU, Lapen, ATTSA. Asong atumpen akaprek asay tamit chisong pon ng kokpo pusi perangke home report na hot bertarip dun long. Government of Assam mate Government of Nagaland Lapen Karbi Anglong Autonomous Council BJP bangso kinang Lapen ake mga puta Pachun tektesi mandat pusi jongpon. Dilai pen bertapang dakpon irai rongpi news 24 Karbi Anglong. Dorbagori constituency ke parlo dalamara malasi diplo aroyalong ke don RCC adolong ke klam ke sayo putak ratur pakpen katesong. Lakhain ko ratok Dorbagori constituency dalamara malasi diplo aroyalong kikimpon bom RCC adolong kikimpon kisay oyajok radatum thekdun long si ratur pakpen labangso dolong kikimpon along ningkang samse chepaklang pon si radatum sodak pen kijong pon ki lapuhenlo labangso dolong kikimpon lapuan kisay oy ke nona masi kaheno dagji angring hetan lo lapen labangso dolong kikimpon sangtiar long lapen simen kipipon Kimimi lapen kisay oya joksin non labang sodolong ingkok wangsi atuk jangplong lapen labang sodolong ke arni damoe pusi radatumpen ningki popialam ning Jepon. Lapen contractor agarwal lapen engineer atum amit hangale kilong Japan si cema thalok si klempon rong pusi radatumpen akoy pipon. Lasi lapang sodolong na namat Karbi Anglong Autonomous Council lapen local MSC Forest Board Maipu Richard Tongpi WTC Maipu Sarkoy rong Parlapen PWD EM lapen MLA atum no namat Atimalong nang humripen nang lang sirak labang sodolong nang kikimpi pamedya pan radatumpen tuning ripon lapen labang sodolong kave penajok kisung ningkan ko anik kacicak nang pen sorkar pen labang sodolong kipipon along ke mesen ki klempon pederajok ning duglo pusi radatum ning Jepon lasi kim pamenang jepusi hada ki dwara tumpen tuning ripon lapen ki adai ki do a engineer a contractor atum aleka chu ena puthak ing sainang jepusi radatum puthak sodak pen pinrem pon Lapen no namat ke pemethu jia pan sodak pen ke hangpon pedo. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Kifu Arboretum Art and Craft Center Conference Hall along at por final care batch tima formal pen BJP is Karbi Anglong atum cepatur piponsi kijingsi kisan morcha klempangamai kang nipom. Is Karbi Anglong Kisan Morcha Maipu Mongol Singh Hanse pen Chipaham Pupon si Mayalong Alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council Yam Amar Singh Tiso Karbi Anglong Autonomous Council MSC Dar Singh Ronghang BJP is Karbi Anglong District Committee Maipu Don Singh Teron Sar Singh Pangchol pen Ongtung BJP Kisan Morcha Arpu Kidotum Chetongdon
Mayalong alohiaman pen kacitong don Karbi Anglong Autonomous Council yem Amar Singh Tisopen ke than pon atengke kaprek adada longke kisen mate sai jutiki adada phan aman piola pen chojor cholang ahor muta ador mezen pen chojor long Jasemet Punjab along ason lason thak si lada Karbi Anglong seta anotina kisana tuma phanta ingthur pon popusi Mayalong Jaipong News Desk Report News 24 Karbi Anglong नरेंद्र मोदी आके हाय अलंगली एग्रीकल्चर एक्ट अपुथाक इम्प्लीमेंट लो इन्हें के राजा फ्रांगे बिल पुले है बिल को मासिनो मांगे 5 लो मांगे एक्ट पुलो अमाला सोआ एक्ट एग्रीकल्चर एक्ट पोटेंग पुलोते नॉन इतुम फार्मर अतुम अफ्रांग सोन hormu ini pina lang tum katiki produk hormu mokhata mi jojori da mane ador ke kom pugalilo non mangke national ba international market long anda jojor non lo lapen Australia long yong se lang dang farmer pulana sob the purul puti side lo lapen India long sitame Punjab long lo pulante farmer pulante latona Mercedes humpi umpodo lasi Karbi Anglong ta 90% abangke kheti ke claim atum saite lasi 90% apanta sob crore puti gali besa lakh puti ke pamanya phan lasi ladak Bharatiya Janata Party Kisan Morcha dum adaito thepik Inye bertala pansi kang toniklo tume thakme kardom